Maya Mukhromzari Impact Talk to Manipur program da KK Tokson Maya Putara Noxari. Nasigi Impact Talk to Manipur program da Unazari Basi Manipurgi Amatangaraba Aduga North India gi oinasu ahan boina National Bank Housing Bank ki license panglaba ahan batangaraba dugunaba Financial Institute amakaki Managing Director amasung Chairman oibiba adugma misuk amakangni mahasete transporti kogi toksom hemo Panthoibi Housing Finance Company Limited ki Managing Director amasung Chairman oibiba oza hemoni oza hemo taram noksari. Thank you. Ngasi sito za kogi azana pudi Panthoibi Housing Finance Corporation Company Limited si yam saw no hosi puti Manipur amadi Manipur Airport ta hona biri adubu zagi laifam aduga hosi financial institute si karawaida tawraga mayam da pakshana service piri bigi haibe matang da aduga zagi hawrokfam haijabatare masi kan khadang thambiyo za pani haijage ayaki native village haijabatare agi birthplace si Bishnupur district ki manung channa leiba Ngaikhong Khulen around 2 kilometers from Bishnupur itself adu Ngaikhong Khulen da poksai aduga aibu pokpa babagi mingna Thoksom Lokeshwar Singh aduga ai pokpi mai be magi mingna Mani Devi Thoksom Ongbi Mani Devi adu ima su baba su hojik laikidre adu koi sinau ima ahum ne koi si ima ahum si koi sinau tara haisatare isi taruk aduga koi isnau nupa mari chanupi ani tara aina taret suga aduga haji aigi kano si 1999 dai Uripo Asom Laikai dai settle tawjagre aduga khoi haji Panthoibi Housing Finance Company Limited se magi head office haja tare sina koi near flyover bridge Uripo Tormum Laikai sida koi head office leijaraga magi branches haji tara tasengba actual Panthoibi Housing Finance Company Limited ki branch thi koi mari khaktang ojari bani aduga topo microfinance ki karigi pulakan all together 10 branches leijare hajikse koi Nambol da Bishnupur da Moirang da Kakching da Thobal da Mayangphal da sinasingba tang yam ngai zagi horokfam aduga leiba aduga isinau gi batang na yam phajana khoi yam isinau yam ba family am di horlaga su ngasi bau ngasi di Manipuri goina yamna mayamda kana ba matim kaya ma pibiri ba dung ba financial committee ka financial institute amagi makok oidana tawbiri bs yamna khoi su yamna appreciate tawje aduga khasa taraf zagi khoi gi hype tare Panthoibi Housing Finance Company Limited ne piriba mayamda piriba service aduga kari laingak leibak si goina Manipuri goina kari thaudak paikhat pirabagi habasi zadagi khangjini taseng badai na si financial sector da sangjarak pasi si sangjarak kan dai na khanjaba si starting kano sida akoi Manipur si maroi na akoi paisa si leragadi akoi wakal su khra lejaraba paisa si khra lejaraga de koi thabak se dum pangthok pangam bagi kano ma leidana adu wakal pane amna leraga su pane amna study tawraga su without monetary kano si finance study hek ngamdaba atsu ko masim sai sum study tawjarak pa do gai gi family da su yang wana hujarak pa awat pa habis dina do mi saru hujarak pa jatare anama si ai gi family da wana lakhiba mayam se sumaina awa basi amatal hening da bagi mindset am kai ngon da feel tawje adu masi karamba sector da sangaga di masigi kitang a little bit solution ko from our side kitang to boya age kaina khanjaba kan da sum finance ki lam da sangjarak pai tare adu finance ki lam je sangjarak pasi aina ahamba magi priority se kari da pisige hai kan da khoi puna mona khangnariba koi human society sida 3 basic things lebasi koi samna se number 1 da food ni jinja ko second da koi clothes ni se ne na firol third koi shelter have tare lena na yom ada hari ba ngasagi 3 basic things ko mase ko hindi da ko na ngang da ge sung kano ta jarak pa do ko mayam si yang na birak pa roti kapra makan ka si yamna kai hani si 3 basic things da documentic need ore ko human society da ado ngasa out of this 3 things har kan da magi third leriba shelter se yum si taseng badi yum har kan da koi mi ba tok kan da even insect tin ka mo sumai magi mahum masai net leiba leitran ado sumai to kan da koi human society da yum ma se kitang neat and clean tarang ba masai gi mana
याम नेक्ट पूरा दलान की याम फाइनेंशियल साउंड और फैमिली की स्टाइल नत्तब वेरी सिंपल सेंगना युम लेचदबा साबा ngam कांगो द मतिंग खितंग पीबा ngमगदी न खनगी बा वाखलोन yes some hakan da dai sa gi the practical in my practical experience ha jata ko akoi gi yum si yam wa na sa gi ahalaman sing gi anagi akoi mai dai yum haina u gi yum si sin man thar ku matam akon angang oi class 3 4 5 patam jok matam si se kan sta koi am na cyclone akan manung ning se lak ba da koi mana holo hon ro haina harak ba ada koi mapan thok leiba yum sing asagi telak khara ka hebagi akiba fil tawba adaga koi mana koi loi dam kang khada ga huilaga iman wa basi sumaina thengna rakpa de nung aina khanja basi nung yu dana lei mi si noi one se khale amna sagi adumai sum lakhiba punsi am ojabani na yum sei diam kan hatta kana gumba aina sahija baduni financial sound ba mai magi apa mai matung no that is different thing ko aduna tabada am tangai muk phada bai taragadi akoi haziki saliba train sida de koi at least kana sagi semi paka na traga paka gi yumamadi tarang na leba mathok ta bra na som na sanction jara kan in the field of financial sector la kan koi financial activities se housing sector se masi am na ngon da field to jo ana masi housing si kamai tong chang si ha kan da koi aina som se study to jara kan da national housing bank se actually the national housing bank se it is the regulatory body to regulate all the housing finance institutions in the country adumaina live amakhani adumadu gi details mayam daina sum digest tawjara kanda adumarak sida aigi guruji hajabtare aigi tamu sanamani yam bemgi tamu say na hamba tanaja bada tamu say actually at that moment I was impressed to talk to him no matam duda aduki matik I know onda yamna lausing gyan pibi ba yam inspire jaba tamu style si haidi mana any middle to worsu I'm not actually in the true sense I am unable to express in words I get amogi quality si to quality he man gidana ba tamo say the first time I know naja ganda tamo say hajab tamo nang tang parliament house daga to within koi states union finance minister kana even cabinet union minister ga oina toroga de koi notice this su miji pom bore ka haiba even manipur da pom bore ka khan gini ka haiba si ai yang inspire oi jab ne koi phodok se tamo thena jagi ba ai tamo se actually ai na hajab se ne gi guruji ni tamo se adubana hoji laiba kano si ojada hoji inspire torpa misaka mana asum toroga di gaina mai role model hai batare yamna wakhal si loksing gyan bi baduga hen sahokani haina inspire to bi badu misa masu odana su pan bire adu asuk sang ba 2005 to set up toropani hari ba ojagi company je 2017 asi sahi trani thoi sanghal isida thengna pa wa nungai kari kari le duga matam de law and order gi film su yam phat su lai paisa ka pu ba ya da baduga adi manipur da maruina le lai si ayamna loan si nawat ki kari mayam thadrak pasi loan singing da ba sing da ba mayam marak sida thengna pa journey sigi wati am tang yam actually ga masi am interesting oi ba area ma ka na koi oja ke ken ham bi se koi loan order gi kari gi series of ngasagi difficulties mayam thengna ba se ai so a lot of different kanu se thengna rak lak se adu ngasai koi human being atani any threat amala suma tora suma tu negotiate tora ga wari saraga adum ultimately da tum yam nungsi na kaya hani akoi moral support akoi dum tawjani sumaina setup to birago se we are also very much proud of this institution kaina sumai sum haira ga satbi gi aduna aingon da yam kan ba ekta ngasagi akang ko phangmi pressure aingon da leje ngasi bo ka su thengna jarakti masi isor gi thawjan haijaba tare aduma po hojiki laiba awaba nungai ba datre hojiki sina kare tare thengna ko law and order gi position tu ga haiba tare ko adugo hojiki oja khangjeningi na loan si haiti sagi loan ki position ma manipur ki miam da manipur miam prajada lairiba mindset sida loan haibsi government pit ozagi sina private finance ora gasu loan si hoi ki government pirak pani subsidy du yawi da yawi gain haibagi wakhalona ma mayam da senariba mindset sida ozana thengnai ba struggle ji karbain thengnai sini madenga sai mamang da pe pambi gi ba amak ka ai madong ta han haijage ko loan recovery ko loan repayment ko loan dawra ga singing da haiji masi hana masi wakal da outdated oren khanje akoi loan lawraga madi gai lai thui nga cha thui adu no adu haji madu natre loina adu forget to thokre almost adu mainly the institute tu gi magi functioning ko magi adu sig makhayam bole habadi se institution si da phami ba ngasai ko team players sing si masi any customer link be pa kanda
customer je koi Mahatma Gandhi na haibira mena koi panamna tajariba customer is the king haibsi masi actually we have to follow it ama kaksange adana customer je koi ne amna koi institution ji ki soul ne na khanjaraga service to ja kan da di koi koi na pijable loan amta mana ai halani haibsi not a single person am tenga si thengna ja yes yes yamna koi tawri ba thabak tu koi na mayam gi thabak ni adu mayam na sai koi bunung sibi mayam sai da kana ba su lomi na ba kana ba pi ba adu mi wakhalon da ayam ba sian ba thengna jai haibani oja ji yam nungai je du asi ki target se oja 10 akoi gi modern manipur gi manung da di yam na tongan tongan ba akoi financial institute oja gi makha da salai ba mayam ne adu oja gi se ai sum taja bada ato to subsidiary unit sai ba tare sigi panthubi housing finance company limited si makha tongan tongan ba financial institute khara su salai haida akoi tajai adu masina karamba angle da karamba kano da pbd taseng badi you mark tacha bhagar kano ne koi finance company se koi na high bada ba koi da fluent oi da ma kha yauri bajani but because of it is very rare in the state of Manipur adu oi bane ne sam na ja kan da ja ke na sai national housing bank hai bade pani hai bi da masi oja gi false na ti because of masai gi sumai na interview ma dau ne hai ba kan da khak theng na boi na tau mani mani sumdra ne national housing bank sai na hai bada khara nungai jai sina aina theng na ru bagi natra ne mani adu mai tau na ga sai gi finance companies si masi ta seng bada koi na changsin jar ko si corporate sector corporate world business world hai bado ne koi sumna gi private company ka no se bank ama tau ba hai bagi wakhal lon do actually that is very far away from us adu natre sina akoi setup se ai hak na dream tau jar ko si akoi se Manipur iramdam sigi Himalaya sigi soil sida setup tau jaba finance company amana akoi in all the entire states of the northeastern region and in due course in course of time in all the entire states of the country matang expansion lakpa aduga amuk in due course in course of time across the globe hai tare ko out of the country hai na ko na ngarang na han company mu linga kan ngasi heta USA da hang bagi plan to ya banati masi matam na sum pujar ka daw natural koi matu ina ai gi financial setup aduga fin management du matu ina lakada bani he khaubaga ja to hai ji de ke sumasi to su adi oithok te to gen khalaga sum adu oiroi da ma khak nem adana magi akoi journey sida samna ka dandak se koi 12 years complete oi ja khre haji si 13 years ka running ne haujar ai se adu 12 years fogi journey sida ina khanjar pasida akoi mostly koi top priority de koi iram da Himalaya bag sida han pifam toy akoi is a solid foundation oira kanda akoi expansion da godo ne adi got the any natraga se kolta the branch hang but it is very easy to open the branch adu mainly the magi sustainability do sustain to bodo ne potsi hangdok pa adagi sanga ba it is very easy adu di ko lon khangi be nothing asidi ka sunate mainly the magi thabak product tu ne samna kan da ko na website ama launch tore ko website sida document neat and clean to kan da when any customer comes in our institute la kan the product tu no mong taram dragadi madu kano ma sakre jai wakhlon se yam yaning ba yam phajom se yori Manipur se fulfill phajana tabak toroga di mapan gi tabak to di ka suna te aduga financial institute ba hang di admaina khudong chaba lo bana te ba financial adugi sedoi du nati khudong chaba Manipur da service to phajana toroga di mathan ta tam lakhne ha wakhlon je khoi yamna de spirit to yam thaga khoi tasen ha ga da yam lusing ba magi yamna mai pak la pa businessman haija ba tare ko si wakhalon da khoi yamna pusan je yamna spirit khoi du yam ngai hai tare do matang do ja khoi gi masita oja gi office si hoji bokti report khoi flyover bakha da lai na type ta piri do hoji bokta basai ta lai ba oja gi staff sing si kama mai tori oja gi staff sing mi kya mo staff sing si institution bakha ta thab mi kya thab pbiri ke hoi si yam na ngai ba yam interesting area ma khang hang beri se initial stage da di ko khoi hek hang sa hai ja de hau bode lo ya banti adu matang hajite sum aina dak paper de khoi thoksagi hajite khoi gi team players yam nungai re ji hojik total 154 team players se khoi thabak sumi najari including all branches loimak tawra kanda adu khoi gi team players sing si aina han da gi dream tawjarak pa sida koi professional hai jabtare MBA da gold medalist social hai MCOM da gold medalist social hai ade mana ngasai gi computer science da engineering loraga MBA finance amuk tawba aduga amuk MNC da thabak tawba sigumba team players sing lai masi akoi ne hobaga hai mi sing si la ka dong nati akoi ne advertise tawba da
kasu oiraroi adu in course of time matam gi matungina magi step by step stage di matungina matik sa mayam lakpiri se huji outsider have kana khoi manipur da gi mapan gi company da thabak tawba khoi sinau sing youth sing very young talented youth sing am leidana moi je ko gi et thok matam da moi yang kan masi da koi chang hauraga di magi future course of action masi systematic right oidore masi da koi chang ho phai ka ha moi fail torokpa adu maina ojekti mathang lakpa hore adu ga mu ngasai hangbi khiba ma khak ta ko akoi manipur si hana number 1 akoi kai hani well settled dom change isam sam na ja kan hajing ma housing shortage ta leise urban area da 1.4 lakhs masi deficit ai de wat laga leibani loina kacha house wen le aduga rural da 2.8 lakhs ne all together 4.2 lakhs according to 2011 census sumai leba ana 4.2 lakhs sida kacha house lai mayam je koi pan housing finance company limited sina only 30% khatang akhoi yum saba ngam bakanda samna national se central government dagi ngasagi national housing bank na central nodal agency oraga lakadoriba subsidy amount se approximately around 1373 ka domain tai hojiki kanogi matang se yum sabagi matang se hoji PMAYG ga na su leri dana ko sigumba government gi tongan ba scheme housing scheme yam rural gi tongan ba lere urban gi tongan ba le adupu yamna khoi gi batam se timing gi phangdam na khoi yam badak se yam ten tak ko break ma khalo jage break ma thungda ko jaga su hojiki PMAYG aduga tongan ba housing scheme matang do jadagi taning ba mayam su leri do break ma thungda khoi yam thona jar ke impact news u meng ta do lebiu break ke betul dah mayam pun apa buk karena taram nok seri unazari pasti ada kadi sekena sunate Pantui Housing Company Limited ki chairman amasung managing director oriba koi oja tokom hemoni unazari pasti oja hemu buso mukatsu makha sathak jabdu apung laksa ki kasagi PMAY Prime Minister Awas Yojana Gramin gaina khoi ki mayam handi Indira Awas Yojana le rami adu siga ade oja na piri ba sai oja na sai bi ki ba khoi ki kaino makak leija 4.8 adu tu tongan ba kaino khar leiri tan data khar leiri na seida target tori bisi kari no duga sida khena ba du kari goi ga doino jak thambiyo to sek bade nga sai ki pradhan mantri awas yojana credit link subsidy scheme PMAY CLSS housing for all by 2022 mission sine khoi pai ka chari se masi actually it is extremely useful to the people of this our society yamna kanar ba makhak ne sigi timing da yum saudra ga di yum sabada hena wara ne khanjai maram de subsidized home loan do ngasai up to 6 lakhs pau gidamana urban area da 2.67 lakhs ki fajar khaba amount ma si bhogi free da pi bhai jata re ko aduga yes aduga magi repayment capacity yang jara kanda ma se 6 lakhs lobo yai 10 lakhs lobo yai 20 lakhs lobo yai mai magi income assess tawraga age da la kan ko adumai tawna ngasagi thambiri ba rural sector gi harakanda di pradhan mantri awas yojana harakanda PMAY gramin hai rural gi rural si hana yam interesting oi ba makangna akon et thokcha kanda magi PMAY CLSS sigi thokpo only for urban oi basi masida rural gi people sin sometimes like piraga kari no kudung sa basibu urban khakta dum taw basibu mainly di ngasagi rural chawkopani chawkop haidori se have question jam dobi ado urban gi de mata to pai khapi da bra khopura have question si adi actually di madu yam sumba ma khangnatra adu kandu da masi rural su lakane na khanji so bo ko bije adu bu yamna nakna sum rural gi so to ma koi national housing bank na ngon da invite to birakna Delhi da madugi MOU ma sign tong jagra kanda koi haujagra bane adu kitang nungai jada bam da rural gi side magi subsidy amount se khara nominal oi thokre only 38000 oi adu bu ngasagi magi ke repayment capacity matungi na 6 lakhs 10 lakhseng sai jaba up to 20 lakhs for dum lobu yai adu ga koi hena nungai jaba ma khakna rate of interest se 8.6 da koi down lakh chakre 6 lakhs per annum da ado 8.6 to the moment subsidy amount yaushelaga di yam lai na yumama uthokpa do di yam aru banatre yumam sabagi de rupa natre havne to oja karam ba category da hadi hojik na ayapna loan people sing chi guarantee yenga guarantor hai tare akogi service tawba government service tawba sigum da ayam su loimak tongnari ado oja gi di hadi thabak su tok da ba
मीदा अखोगी अदुगुबदसु हाइफेट लेबा माले ना सुम थेना जबदा मसिम तान करम करम मीना लोन फंगबा याय अदु करम करम मीना होनबा याय लोन फंगना बिदों होनबा याय दो जात मसिम तान कोई सी सामना लोन इंटरेस्टिंग एरिया ngतने को हमगरी से गवर्नमेंट एम्प्लॉय दी ओनली फ्यू एम्प्लॉयज याम नते कोई स्टेट से अदुगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दे जगह जगह दसु अदुम खुदोंग चाब अदुम याम फंगनै को अदो कोई हिंगिबा कोई मियो बिसिंजि लोना सुरी नो बिंगतने माने नत्रने लोना पैसा थोना बंगतने एनी सिनफम अमनत्रग अमद सुनबा नोमना बंगतने लोना अदो अकोने एनी से माना ग्रोसरी शॉप अम तौरें खनजे फार्मेसी तौरें खनजे एनी अदे मा मसागी ओइबो ओन वेहिकल अम लेरग मा मदु रन तौबो खो चब खोचबा अदुम पैसा थोइदना माने अदुगी मैम दो लोय यंग कांदा इनकम जी फजन स्मूथली एसेस तौबा अदुगी मागी एक्टिविटीज दो फजना हाइदि पोट से रियलिस्टिक ओइ भाइब तारे को हाइजिन बा मत नतब अदुमाइ तौरकान थबो सेंगना थबक सुनिंगबा अदुगा लोन पामा मीददी लोन पामा दी युम सानिंगबा अदुगा फजना मागी सेंथोक लंबी मसा अमा लेजरगदी हाइबा वाफम दु माले माने माने अदुना ngasa कोना गवर्नमेंट एम्प्लॉय ख उबसिदि एक्चुअली इन द ट्रू सेंस इट इज वेरी रॉन्ग याम लान बा मखकनी आइदि अखोइना मसी इन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लोन रिपेमेंट सिसु कोई फजना बिजनेस तौरी बसिन याम तेने हेजाने फाइनेंशियल डिसिप्लिन का से आइदि मोय मसान हार्ट अर्न कनो तौजरबनि न को तसेना कान द कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंग दी वादे बा वादे हाउसिंग लोन बैंक दी पंगने न मोय सैलरी दी फंग मथन कक्चा गदौ लेबनि ना हाउसिंग लोन फंगसि वादे न दुम सरकार की गवर्नमेंट थबक तौसिन बैंक खले दुका गवर्नमेंट थबक तौवा फंगौद्रबसिंगना को युम से करी मिता साब फंगदगे गाय खन बसे अतै नत्रे पाथुबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द संगबिरो कंपनी लिमिटेड संगबिरो अदुगा तानबिरो हाय वाफम सिजु आई थमजनिंगे आई साइगे यम समे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओइरगसु युम से अदुगी लोन फंगबा यारे हाय वाफम सिने बाइने मैम द मेसेज पिजनिंगी जे अदो जा यामना अखोइगी बतम सि केना तोपने फ्यूचर प्लान हाय तरो जागी होजिगी असोब स्कोप अमख याम सोब सेटअप अमदि तौरी दो फ्यूचर प्लान जे जागी यामना खर करम लंबी द कराय भोगदा तौबंग ngमगनी हायबगी ड्रीम्स लाइब्रेरी पसि फ्यूचर प्लान से केनो ने आइना ngasai kitang panjagre koi Panthoibi housing finance company limited sina as a parent company oijaraga magi own subsidiary company singko next to this Panthoibi housing finance company limited harakanda Panthoibi microfin it is only for microfinance yes the next to this Panthoibi finance company limited sina other than housing finance and microfinance microfinance nataba housing finance nataba remaining all kinds of financial activities si mayam si mathang mathang paikhalapagi plan ama khakne sina reserve bank ki license na tawgada ama khakne aduga next to this ngasai Panthoibi construction masina koi mapanda outside Manipur da loina ubiriba koi flat system villa system koi Manipur da jimasi real estate ki business se actually for this Panthoibi construction also it was registered with ROC under the Companies Act 1956 in the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, recently. Adu tawjagrabani. Ana koi Panthoibi Housing Finance Company Limited, Panthoibi Microfin, Panthoibi Finance Company Limited, Panthoibi Construction, ultimately Panthoibi Foundation. Panthoibi Foundation is masi actually masi na corporate social responsibility, CSR. Masi matang asagi ay na hek Punjab lay Rome was not built in a day. Kesu heta thawsi kuda tawa it will take time to get a grand success ko hojik ma koi mayam success hoina khabi to please don't think like that success habasi the actually it is a journey it is not a destination madi sina panthung pham moire habi ade next to koi khan magi yaudri habani adone samjari si financial sector sida koi changchen jara kanda koi state sida mainly ngasa employment gi oiro natraga any maximum financial solution, maximum employment solutions. I quite yam mating laiba state level gi sit to kraga national level gi international level gi thak ta lakpa ba that type of financial institution must be there in the state of Manipur. Adu karam institute no high kan da koi own oigadabo own means I koi soil da I koi laibak le how da I koi people me am punsil lag leng but that type of financial institution da na own hijari se ana masi magi mathau ta ba national housing bank license sai koi as first housing finance company ona koi लौजखरे अदो हजिया को माइक्रोफिन के कोई लाइसेंस लौजखरे अदो RBI के कोई लाइसेंस अब प्लान तौजरी सिन अमुक all kinds of activities in the field of financial sector मसी लोइना पाइखत चरका न मथंग मथंग maximum अको कनो नहा talented young youth सिंसी सी employment की खुदोंचाब याम लानी अदोगा अमुकसु I know a maximum employment solution. Hajari say, a queen company, sit about or put to Hatanati. Any man, any business, Samataro, any low single toro, poultry tower, piggery tower, whatever. See the queen of finance tower, my business to Magito activities upgrade tower. Actually, in the true sense, that is also employment solution. Not run. A question should know my have the name. The workers are like a
सिगुम मैम से मेनली दे कोई थबक तौनिंग बग इंटेंशन से असिमक अखोई ngasi young ko very young talented youth sing se masida koi humble message ma pimina ba sangi koi thabak tongning bagi soning bagi nomning bagi satra mo ragana like paning bagi intention asi koi na masi paisa na fill up to ado jagi se koi gi barak thap de continue to boina koi gi youth ta pibe ba message am tang koi thambiu jagi ai youth hai tare manipur gi oina manipur miam da duga as a oja pioneer boina jana manipur miam da pibe ba message youth ta pibe message am thambiu I know koi the same but koi all youth sings here. Oh, in a very young talented youths ne hajaning. Masa masagi tongan ba hidden talent skill leja bang hatani. Ado koi se I know amakak hek panjai. The same but koi we are born in this our universe. Koi yam innocent no ko. Angang sing si polo pakanda koi so angang oi polo ne ko. Polo pakanda madi phatana polo kre. Mana phana polo kre hai ba mata yaw bana leke system du da leram system du thenara kanda moi khitang daibang phawra kanda gyan khitang moi kok la kanda system du tongan tongan na chana gi adu sigi system je khoi gi hajik lai riba current sida hajik lai riba khoi gi miam sina masi punna dang khamin naraga khoi system si sumthok pa ma changi system sumthok pa hajar ga dai wakal da si matang dai na khoi punna ma ki ba tin maya ba 4,000 5,000 strength koi ba whole magak saning ba intention ngon de leje madugi lam so koi already we had purchased that land di lejar bani ada koi government of Manipur da request to jaraga whole do sa ba khar mateng pangbiu koi na sa ba gi plan di lejare but it will take time because of it depends on finance natra he to khud da we ada ba adu sigumba mayam pun ba ba community community hall hai tare hoji community hall hai nari jage sina yamna khoi gi togan masal yaw ba du ba si hall si sam haja kana khoi ji leje si lamsang site ne ko masi gi si the hall se around 5,000 youths tin ba ba masi tin gra kan hall si manung dai nu jari sai indi ujare ba hall si mag inner wall se masi da koi kana gi jisu christ gi ganesh gi saraswati gi lakshmi gi krishna gi all different ghost picture loina thepa aduga koi gi prominent leader great personalities mayam am lady na koi ideal level leader mayam se moi gi samna kan do koi india gi context la kan da se radha krishna hero president waram ko hanagi aduga se APJ Abdul Kalam gi Mahatma Gandhi gi mayam koi British candidate ki Rani Gaidilung gi sin jing mo mayam se loina thepa hol se hek sang mata gyan loksing pok pa ya ba ade tongan ba phatta ba wakhal khaloi da ba negative sense lai roi da ba makak saningi aduga mafam sida pulaga hari ba posi ka lainga ki marketing so mating banga di ya mathu matam setup to no sana ba gi plan ba lai re hai bani mainly de akhoi gi mind si clear oi ba dune ba da ka lai se hoji oja ke na pan bi ba ko whole is the sangi ba kan da magi hana negative le masu ko negative se totally eradicate to gi mangan ga do ne ma se magi mind si totally positive state of mind la ni adu hari whole sida akang heraba great personality mayam sina loina lecture pithaba kanda mayum da sakha kanda satra wairo amo wairo ko loina magi mathau tawning ba negative thought amata leiroi do ba adu magi say na punjab si not only for students kinate loina mak sinpham ko dimga leiri ba si oja ge haro oja community mayam si jaga gi din tare dana whole do milisi ma chale manipur pun ya ponte andan imphal east ki do tare and mathang imphal west ki do tare bisnupur gi sumaina mathang yam nungai je oja khoi oja hemoga wari chhadna jaraga siguma togan ba inspirational loiba wakhal mayam da paujel pi bangam ba aduga service hai tare mayam da su yung khakta na tan togan wakhalon da mating pi bangam ba singa si khoi gi studio da unajaraga oja hemoga unajaraga wari ngak sa ba phangjab si yam nungai je loina na ngasi gi damthai matang asida khoi gi impact news gi impact talk to Manipur program asi lohinjari mathangi sayol da mu khoi punamuk unasi mayam da gi bidai lobsari